Ngibingelela uyigugu lomndeni ula ngaphakathi kugugu lwami ade ufisa ukulokhu uthi-ke na ufike la sewufikile-ke manje siyakwemukela ubingelele nje umbukeli wogugu lwami ngasekhaya mhlawumbe bese uyazethula kafishane ukuthi uba kusuka kunjalo ngiyabingelela kakhulu ngibingelele kubalandeli bomthando wombhaqanga ngithi ngiyabingelela nonke bahlonishwa bami nami nginithanda nonke engizokuchaza ngobaba uMsimango mina ngisuka eNkandla. suka ngakithi kanti kuphi nenkandla ngizalelwe enkosini yakwaDlomo eyakomama enkosini yakwaDlomo yebo sekumanje-ke sengakhe kwaMpungose enkosini yakwaMpungose khona enkandla yebo inkosini yakwaMpungose-ke wasolokhu uhamba ngoshumi wami nje yini ngingawazana ngakathi-ke la kuphi-ke phansi eMandaba noma le kwayikhaya ngapha Emjahweni ongasemjahweni ya lapha ngasebaleni uma uye ekhaya nje lapha ebaleni ngiyaphaka lapha ezansi siyabona okay siyabona kakhulu sakwemukela ayikhululeka sizodudula nawe nje uhlelo ukuze ngikushayele lesa sikhathi siyabona kakhulu hayi-ke bengingazi ukuthi kahle ngiphethe umkhaya lapha sengixoxanga lezo ndaba lezo senkosi noMpungose nami ngikuyona inkosi uMpungose usuke enkandla kulungile-ke siphethe-ke umculo wombhaqanga asabe sikunikeze ingoma bese siyabuya siyaqhubeka noBaba uMsimang.